Inggih, Om Swastiastu sinambi nyantos galah 6 sore niki sampun wenten 3 sane nyarengin. Tiang sapa dumun sapa sira niki mungkin wenten Mbok Titiang, Mbok Mary. Niki Syanti nike Mbok Mary sareng Mbok Syanti suksemen niki sampun nyarengin. Mau sareng 3 kari nyantos malih 5 menit pacang kawitin titiang. Mbok Mama Degus, Mbok Mary, Om Swastiastu. Suksema Mama sampun nyarengin pindah ke sani ke pertama niki sani ke ping kali. Mbok Syanti dumun sani ke wau Mbok Mary. Swastiastu Mbok. Sampun wenten suara Trisanya sampun jam 6 mangkit. Inggih malih 3 menit pacang kawitin titiang niki sareng Mbok Mary dumun nggih wau 1 orang yang menonton. Tadi nonton. Inggih sedurunge titiang pacang wacen cerpen ngiring sarang-sarang aturang pangastung kare Om Swastiastu. Ka pertama matur suksema niki antuk galas ane ketiba ring sekian titiang titiang polih tugas niki saking Dani koordinator penyuluh bahasa Bali Kabupaten Tabanan Blisaka Mang Dani titiang ngewacen silih tunggil cerpen ring Facebook taler kecen gala oleh suara saking Bali kenten nggih. Ring rahina mangkin titiang pacang ngewacen cerpen saking Mbok Dewo Ayu Charma Citrawati. Niki wenten ring pupulan cerpen sane memurde Kutang Sayang Gemel Medui. Silih tunggil cerpen sane wenten rike memurde Silar Silur Mesilur oleh Dewa Ayu Charma Citrawati. Napi sane ngawinang titiang ke Daud niki pacang wacen cerpen puniki sandukan saking murde utawi judul Silar Silur Mesilur niki sampun menarik kinten.
kedaut mana titiang pacang wacen taler dagingnya nih taler banget mapi kenoh majeng ring pedewekan titiang pasti ke para semedon sani seneng ngewacen cerpen utawi apresiator penikmat sastra Bali modern pasti ke sampun uning sapesire Mbok Dewa Ayu Carma Citrawarti taler cerpen-cerpen dane sane becik-becik pisan niki silih tunggil cerpen dane sane becik genten oh niki wenten malih Ita dan Triasih niki Bu Dimas. Nggih, matur suksema Bu Dimas, sampun nyarengin niki titiang pacang wacen cerpen saking Mbok Dewa Ayu Carma Citrawarti. Nggih sinambi nyantos niki para pemiarsa sambil sinambi nyantos para pemiarsa niki atur uning ayang titiang Mbok Dewa Ayu Carma Citrawarti niki pinake silih tunggil sastrawan Bali sane bagi tiang pribadi nike niki Swastiastu Mbok Dewa Ayu Carma Citrawarti Mbok Citra niki sane pengriptanya nih taler sampun nyarengin matur suksema silih tunggil perempuan Bali yang menginspirasi saya yang selalu memberikan motivasi dan vibrasi positif bagi siapapun yang berbicara dengan beliau. Kinten nggih Mok Citra, suksema Mok Citra sampun nyarengin. Nggih, sampun sareng 6 niki. Nggih, suksema Mok Citra, suksema mewali sinami nyantos niki. Inggih, ngelantun nggih indi penulis Carma Citrawarti pengripta niki bagi tiang pribadi beliau adalah sosok seorang kakak perempuan yang bisa memotivasi banyak orang, banyak perempuan agar kita selalu bisa berbuat sesuatu untuk diri kita sendiri terlebih dahulu seperti nike. Berkaitan dengan niki judul cerpen Silar Silur Mesilur niki yening semeton pacang mirengang pacang miharseang malejepos pasti presiden ngambil istilahnya napi nilai yang ada dalam karya sastra niki pasti kita akan melihat fenomena yang sedang terjadi pada saat ini niki wenten sira niki di Ayu Rahayu suksema sampun nyarengin inggih riantukan sampun galah mangkin ngiring sarang-sarang piar sayang titiang pacang mata tegar ngewacen cerpen oleh Dewa Ayu Carma Citrawati sane memurde Silar Silur Mesilur. Liu suba ane melenan di gumine sayan nglimba gumine sayan soleh penadini yen jani cerik-ceriki kewah pesan orahin medar ya diastun suba jakana ngenasi tulen misi besiap yen ipidan jakana ngenasi tulen meh suba cara otonin demen atini yen ipidan anake tusing ade anak loh juari ngelemesin anak muani yen jani len galakan ane loh tekene muani mekejang subeng limba mekejang melenan kewah subeng alih ne ecen ane patut ne encen iwang patuh caro di desane peka arka ane jani subemadan kota soleh-soleh tingkah polah anake dini ada anak tua ngaku truna ngalih tunangan anak bajang-bajang kantingon peka arka nepukin meendahan solah anake jani kewale penglimbake ento tusing jeng ranang peka arka ngalahin gaginane memacul gaginane tilah kecari uli marunawang kedat kanti jani
tuah kecari dogen demenani. Semengan konden ada matanai. Peka arka subuh mejalan kecari. Pejalani adeng-adeng sambil ngerumuk pedidina. Beh, ne ipidana cari. Ne masih cari lingga, lindung liu, jangkrik mesepuk. Cerik-cerike liu subuh pejongkok dini. Jani dija kaden lakune nyongkok mepelalianan. Mimi, jani kaling ke ada lindung lan jangkrik. Mekejang subuh dadi beton lan beton. Ngerumuk peka arka sambil ngenuding cari ane subuh meganti dadi umah. Yen dadi menusa tusing paga, buen misi pipis dogen matani. Kewah. Yen nyak mekejangi tungang nasi pada epiring sing kanthi wong kene gumine. Iraga pedidian nu memacul tusing jekrana sing demen ajak pipis. Yen kenehang nu liu jalan angon ngalih pipis. Truna tua bajang cerik patuh. Iteh ngerumuk peka arka sambil ngumbah batisne di telabah ane subuh meganti dadi got. Mimi, mungkin genit batise. Ya apa nih? Telabah yadi bisa nyenik-nyenik kangasane. Apa matane subuh rabun nih? Duga se banjire ipuan. Wahyan Bima asana ngekerik-kerik di balai banjar ngorahang lakar menahi gote apa ngedenang. Tuah amone mirip nyidang ngedenang. Kengkenang sing menek yehe ke umah-umah anake. Aeng geden telabah jani. Mejalan peka arka sahe ngusap-usapang batisne ane genit kerana yeh gote daki buen selem. Dambete ngawinang lacur bulak balik menumadi. Gending-gending peka arka di kubune sambil melut gedang ane mare alape di arep kubune. Kak, peka. Anak truna ulap-ulap uli sisin jalan gedene ngaukin peka arka. Mimi ratu, peka. Kanti keles wat bawang tiange ngaukin. Apa kone kena hanga peka kanti kelangan kene? Kiduk-kiduk putus sudah nepukin pekakne ane idah melut gedang sambil megending. Yeh, cai tu subuh uleng tuni. Sing tepukin pekak cai subuh dini. Bakat idah pekak megending dini. Adi mare cai teke. Kanti paling cacing pekake ngantiang seduk pesan basang pekake tu. Makasya peka arka dapat tange cucune subuh di arepne pesu peluh neng teng rantang. Mare teke uli kuliah bakat si umah timpala. Mesaut putus sute sambil ngenegak nyokot gedang. Nah benjep buen ngorte. Peka lakar medar malu. Apa darang nasine jani? Mesepan-sepan peka arka nyemak rantang. Abane ajak cucune. Mih, dedaran apa nih tu? Adit tepung megoreng asane. Peka subuh sai mebesen ngajak memen cai ni. Peka gaena ngejukut mie megoreng kene. Aduh, saget misi sambal bawang.
Nih dogen subuh anggon darang nasi. Ilang kena nih peka arka medar marana pukin darang nasi nih soleh-soleh buku gitu. Peka sing nawang naga tajak sosis. Jangan toka tegarin abedik dogen cegut. Mekejang anake demen har darane jani. Nekene jani. Peka apang bareng bisa. Dok utang kak. Maya belaman peka sing demen tiang bang. Prejani ngelejat putus suta. Mare tepukine peka ne lakar ngutang darang nasine ane sing jalan ento. Sing ada janan teken pecing gondo misi nasi sele. Cainar penyakit tuh. Peka nih ngehang di radio liu pesan penyakit soleh-soleh ulian dedaran. Ilang sube seduk nih. Ilang sube jane medar. Makele peka arka ngedis di kubune. Makenah-kenah tekan hidupe jani di gumine. Kewah pesan kerasa yang nutin penglimbak jagati. Bagya saja bagya. Kerana maka dadua pianakne sube luwung mantongos megaye. Yenale uli kesugihan sing jekanti kecare peka arka megaye sube nyidang ban hidup. Pianakne ane paling kelihe sube dadi kepala dinas di kantor bupati. Ane cerikan sube dadi pengusaha sukses. Mekejang sube tusing ngemang peka arka kecare. Apa buin megarapan dicari ke pedidina. Sakewala. Hidup ni sehasa kuang yen sing kecari. Seneng ni tuah ditu. Demen ni tuah besi. Man ngelincak dicari ke. Man mejalan sanjane ngentasin telabah. Ya diastun mekejang subesayan ilang. Kak! Weh peka bagus. Adi bengong sud medar. Putu sude, kau di Arab nih, tusing tau nange, ajak peka arka. Peka ngenehang hidupe aningan san kewah. Kewah kengken, kak. Peka sebe kenyal kecare. Kaden sube oraine ajak bapa lan memen tiange, sube suud peka kecare. Suud sube peka kecare. Tuh, doleh kak. Mekejang cari-cari ke suba ilang mesiluman dadi ruko. Peka sing lakar tuyo. Ngoyong dogeng juma. Pipise teko pedidina. Beh, cai nutrune suba ngelah kena mayus gitu. Peka ane suba tua kini. Nusiteng lakar kecarik. Sing jade peka kenyal lamun nu kicen bayu peka lakar kecari memulo padi. Apa mawinan? Ne sube krana olahraga ngewai. Cai misi sing taen ngenehang ne care uli kumpen cai ne. Nutrune kengken kewah ne ngaleh pipis dugase ento. Kanti nyidang lah cari kamone. Jani alu-aluhan adab. Sing ja adab kak. Sewang. Tiang jani masih sube ngelah hobi kak. Yen timpal-timpaling orahang. Yen sing ngelah hobi. Kewah kone ngalih timpal. Kija aja ke melali. Nengil sing nawang apa buin liu pesan jani anak ane demen aja hobin tiange liu pesan kang pipis kanti telah mekecos pes ne putus sude ngortang hobi ne ane anyar teken peka ne hobin tiange jani ngubuh kulo kak
Maret yang beli kuluk dadwa. Aji 3 juta ukud. Buin mani teke buin besik. Putus suda nyatuang indek hobi saha kenyem-kenyem. Mimi budoh cai budoh ngudiang ngubuhen kuluk sada aeng mal ne sampi beliang to pandarma dajan umahe kantingan tungang konyong ibi kerana besbek memanakan buen misi sing adanya ngubuh cai mungkin meli kuluk sada tetelu ratu betara budoh cucun tiang ini maka siap sada nengkek peka arkani ngehang cucune memuduh ngubuhin kuluk. Bah, peka sing nawang hobi ne hobi liu nekang pipis. Peka de kanti inguh tiang sing guyu-guyu ne. Cai jelemo tu sing taen seken ngudiang. Dugase anake demen memancing, cai bareng meli pancing lan pekakas angon cai mancing. Do jani amah barah, sing ada nganggon, kudang pipis kutang-kutang cai tu. Tolen kak, yan mancing, sumingkin selom kulit tiange. Sing ada anak loh demen ajak tiang. Yan ngubo kulo melenan kak. Liu anak loh demen teken kuluk. Benjep lakar abot yang jalan-jalan kuluke. Apang sing stres. Mimi ratu betara cai mula nyajang dadi anak cerik. Buen bulan dogen cai med. Telah kuluk cai ni mati kerana sing bakat runguang. Ene sube madan gumi soleh-soleh. Entek kuluk apang cara jeleme ajak jalan-jalan. Cai dogen sing staen ngajak pekak jalan-jalan. Jani kuluk ajak cai meilahan apang sing stres. Kadira setelah angkihan peka arkau lian gedag basang ne teken cucune. Teker juma. Sube ada kuluk dadua mebulu gembrong di batarane. Ngongkong sing nyak siap. Mekejang ane teke nyak jagin saha ngurut-ngurut awak kuluki. Cucune peka arka ane loh Made Santi itah mepotrek ajak kuluke gembrong ane madan Charlie ento. Gayane meendahan. Ngon peka arka noleh cucune ane cara anak buduh kenyem-kenyem di arep kamera HP ni. Semengane ento peka arka orahi nengijeng juma. Tusing banga kecare kerana kuluke tusing ada ngerungang. Pianak cucune lakar melali ke bedugul. Sesukat ngelah kuluk ne putus suda kapah pesan peka arka banga kecare kerana kuluk ne putus suda sing ada ngerungwang lamun umah ne suwung. Kerana subuh tengai peka arka mekenah ngemang kuluk ne putus suda amah-amahan kerana ngongkong di kandangi tusing siap-siap. Kewala lacur kuluke ento mekeco saha melayeb. Paling peka arka ngalihin kau peka arka di jalane kanti pesu peluh pidit. Kenah nen runtag. Kerana peka arka subo nawang. Yen kanti sing bakat kuluke ento pasti ke putus suta gedag. Dur Made Santi ngeling. Seken di subane neker juma. Putus sudah paling ngalihin kuluk ni apa buin Made Santi. Bisa-bisa ngeling napukin kuluk ni ilang. Kanti nyaluk sanja. Peka arka meliner ngalihin kuluki ento. Di subane tepukina sedang macanda.
Kulo ke ente ajak kulo ane patuh gemrongnya di dajan umah nih. Peka arka ulung ke Tanjung. Dugas lakar ngejok kulo ke ngaba mulih. Batis nih metatu. Pesu gede. Ngapesan kerasa yang. Kewale. Sakit nih ilang. Karena suba makatang kulo ane uli semengan alih-alihina. Naka juma. Putu suta lan made santi mekesiap saha nyemak kulo ane sangko leteken peka arka. Maka dah dua cucu ni ngelut kulo ke ento saha ngajak mecanda. Duseng ada anedot metakon kengken peka arka. Kenapa batis ni kanti pesu getih? Pedalam. Saja pedalam pesan. Sambil ngemecanda, putus suta tun made santi mandusin kuluk ni. Maka telu kuluk ni kaya hina aji sabun ane bone mi ngalub. Bulu ni ane gemrong, suahina kanti gempok. Ngawai tuah ento dogen gegaya ni. Tuseng ada lenan tuah ngenemin Charlie, Rica lan Joki. Kaleng kenyak nyampat. Mandus dogen kan tidak dasan engsap ulian ida ngurusin kulo. Pemuput nih, peka arka nyemak gaini mekejang. Uli nyampat, nyambunge kanti mebanten mekejang jemake gaine pedidine. Kak, peka, bangun kak. Kisi-kisi putus sudah di kuping peka aneh-aneh teh sirap. Kengken. Nak ngudiang pedang-pedang cai ke kamar pekake. Ngeliar-ngeliar peninggalane peka arkane puking cucune di Arab nih. Kak, bangun malu ngalen. Masa bengeling putus sudah negak di sisin balene. Nah, nak ngudiang cai sebat pesan nasane. Ngelejat peka arka marana puken putus sudah masa bengeling. Kak, dadi di tiang ngideh tulung. Munyine putus sudah pegat-pegat. Ngideh tulung apa? Charlie, Rica ajak Joki lakar gainang tiang kandang. Kewala konden ngelah tiang pipis anggon ngai. Suwod ngomong gitu. Makelo sajan putus sudah nengil. Men, kengken kena caine. Lakar nyileh pipis ajak peka. Kene kak. Kewah pesan putus sudah lakar ngorahang. Ane ada di kenah ni teken peka ni. Sing ada jalan anggon ngai kandang. Yen di sisi jak ngil gilang kulok tiange. Bisa ngemasin mati mekejang. Mare tiang metari aja ibape. Orahina narinin peka. Botawang peka. Cari pekake sebolakar jujukin cai kandang. Sing dadi. Konden peragat putus sudah ngeraos peka arka suba mesaut bangras. Sing kedo kak. Tiang lakar metari. Nyilih kamar pekake ene. Lakar anggon tiang kandang. Dirompoke bedelon. Nu ada kamar buen kamar. Peka kanggewang malu ditu sirap. Yen kuluke jang tiang ditu bisa kutuan. Buen misi uyut ngongkong. Pisagane bareng uyut nyanan. Yen peka ditu sing jekanti uyut. Kejap dogen kak. Paling etiban. Karena rompoke lakar benahina aja ibape. Sing ja nyidang ngerawas apa, sing ja ada pesu pesaut nang abuku. Kememegan ning ngahang rawas cucu nip, peka arka mekesiap. Dikenah ne peteng,
kebos dingin rasa tangkah nih. Kamare ane tongosina uli pidan jani lakar bange kulo. Mirip subotawange pekakne lakar enggal mati. Ento awinan uli jani subo bange nelen tongos ane subo tongosin uli ipidan. Jelean teken cicing deweke jani. Nyulenge marep menek peka arka di pesirepane di kamar ane anyar rompok macet kuning. Inggih semeton sareng sami wanta asa punika presida aturang titiang nuna sampura niki iwau Mok Charma taler niki pinake pengripte taler para pamirsa sareng sami akeh nike kruna-kruna sane iwang wacen titiang taler akeh suara-suara sane napi wasanike wenten anak cerik titiang nangis nike dadosnya rame nike di sisi ampura ping banget niki suksema niki sane sampun nyarengin niki semeton sareng sami. Nggih suksema Mok Citra Kang Yang niki druenang kirang langkung aksamayang dumogi wenten pikenoh nyane niki ring satwa ampura ring cerpen sane memurda silar silur mesilur pastike semeton sane sampun miar sayang sampun presida ngeruruh napi ke punika nggih suksema niki sedurung nyane titiang matur suksema majeng ring semeton sane sampun nyarengin niki wenten Dek Ulan suksema wenten Tuari Mok Mary Mok Ria Nia taler Nia niki wenten Bu dosen titiang taler Bu Gek Dia matur suksema wenten Gandhi wenten Dek Ayu Kumara beli putu Supartike niki wenten beli Ainrik suksema wenten beli Sekayana Bali Santi suksema wenten metode niki ketut Artiase suksema metode niki wenten Idewa Agung Made Chandra Kusuma taler Ayu Mira suksema Gustina matur suksema taler niki Bapak Made Taro niki Bapak matur suksema niki suksema Bapak druenang titiang taler kantun melajah niki Bapak suksema untuk apresiasinya nih wenten Dek Danu Tirta matur suksema sapa sira malih wenten Sandiasa matur suksema Pak Ketut sapa sira niki malih sane durung napi wastana carcet titiang matur suksema punika wau napi wastane titiang mata tegar ngewacen cerpen sane pinake kesusastraan Bali Anyar niki ngiring semeton sane sampun seneng niki apresiator sastra pasti kesampun medue buku puniki sane nenten durus wacen durus sererah niki akeh pisan wenten cerpen-cerpen sane becik kenten niki mungkin Mok Dek Ria suksema Mok Dek sampun nyarengin niki Ayu Rahayu taler suksema Bu Dima sampun wau inggih matur suksema kirang langkung aksamayang taler majeng ring suara saking Bali suksema untuk galah nyane majeng ring beli saka taler suksema untuk galah sane ketiba ring sikian titiang dumugi wenten pikenoh nyane nunas ampura puputang titiang mangkin antuk para mesanti. Om Santi 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 Om Rahayu Rahajang sareng sami.